Nittama li wara d-diskors li waslet il-President il-ħadd fil-għaxija waqt il-Mediterran Film Festival tkompli tisħaq fuq l-importanza ta' governanza tajba. Bilan li xi darba f'pajjiżna nersqu lejn politika matura. Ekstqar Oliver Mallija, l-eks kummissarju tal-films b'referenza għad-diskors tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono waqt l-avveniment tal-Mediterran Film Festival li stawa xejn anqas minn 4 miljun euro. In order to foster the public's trust in its operations, the Commission and the Commissioner have to keep in mind and respect principles of accountability and good governance. Good governance both in internal structures and operations, and this in a way that is perceivable from the outside, particularly by Maltese society at large. Permezz ta' post fuq Facebook l-eks kummissarju tal-film stenna li jekk millum jibdew jittieħdu l-azzjonijiet neċessarji, il-President ma jkollix għalfejn tistaqsi dwar in-nefqa f'avvenimenti bħal dawn u l-artisti lokali ma jkollhomx għalfejn jipprotestaw biex ikunu stmati b'rispett. I emphasize this is the people's money. Accountability and transparency cannot be underestimated. These values, together with the diffusion of information, are the basis for fostering and nurturing the people's trust in the film industry. Mallija għamel referenza għal fatt li f'sena sar investiment ta' miljun euro biss fuq produzzjonijiet lokali u għalli dan huwa insult għal producers, diretturi u awturi lokali li jaħdmu bla waqfien. Bit minn miljun euro li ntefqu f'sena għal dawn iż-żewġ edizzjonijiet tal-festivals kompla jikteb Mallija seta' imbena ċentru ta' ċinema jew inkella Malta seta' tissieħeb mal-Kunsill tal-Programmi tal-Ewropa Eurimage bil-flus li ntefqu fuq il-festivals. Il-Kummissjoni tal-Films setet ukoll tkomplitejn lill-artisti lokali fil-kidba u l-produzzjoni tal-films jew tas-serje televisivi. Il-Kummissjoni setet minflok investit fi programmi edukattivi dwar il-films kemm għal dawk li jixtiequ jaħdmu fl-industrija kif ukoll għall-udjenza in ġenerali. Mallija qal ukoll li mhux minnu li fil-preżent hemm 1000 persuna taħdem mal-Malta Film Commission, waqt li spjega wkoll li ma hemm l-ebda qbil dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Kif il-proposti li kien resta l-Gvern ma kinux approvati mill-ħaddiema u lanqas minn min ħaddem. Dwar il-Mediterrane Film Festival u d-diskors tal-President Spiteri de Bono tkellem ukoll il-Partit Nazzjonalista fejn permezz ta' stqarrija qal li l-Kummissarju Johan Grek qed jiddetta kollox mingħajr ma jikkonsulta ma' ħadd waqt li l-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo bil-barika tal-Prim Ministru Robert Tabela kompla joħroġ il-miljuni mingħajr ma jkun trasparenti.